Di ste, kako ste, šta ima kod vas? Herrenhäuser-Garten, vrt gazdinskih kuća. I jedno prelipo drvo javor, prelipi javor. Pješački drvored. Evo nas s druge strane ovog drvoreda koji je dugačak više od kilometar. S lijeve strane se nalaze svi fakulteti Univerziteta Leibniz u Hanoveru. Leibniz je vada tu živio dugo. On je bio neki ko filozof, ništa pametno nije smislio i rekao. Sad su tu isto još jedan drvored, sve su tu lipe. To je za pješake, ovo vamo je za bicikliste. Ja mislim da je to dugo i 2 km, dosta mi je trebalo biciklom. Tu Njemci igraju bočanje, njemačko bočanje, samo onako bacanje loptice, niko se ne svađa, niti miri, niti išta. S druge strane ovo je vamo bilo vrt za građane, za seljake, a vamo je Ljetnikovac. Hanover je kraljevski grad i ovdje je bilo Ljetnikovac. Ovi Velfena i ovi što su postali kraljevi engleski. Postali su kraljevi engleski, ovo je sada vamo ulaz u taj kraljevski vrt. A oni su postali kraljevi engleske, pošto su oni postali protestanti, onda su donijeli zakon da katolici ne mogu biti kraljevi i pošto su oni bili katolici, onda je tek vada 27. kolino pronašli ovdje negdje u Hanoveru, ima tu blizu Hildesheim, Marienburg. Tamo je ta neka ženska bila jedina koja nije bila katolik i ona je postala kraljica engleske. I oni se, kako se zovu, Velfen ili tako nešto, ima još njihov jedan što je u neku Štefan, evo tu je ulaz u veliki vrt, mliječna vrata. Ovaj građanski vrt je isto lijep, ima jezerca, ima svašta. Pokazat ću vam svoje omiljeno drvo. Tude naravno ima, pošto je Hanover u močvari, 40 metara nadmorske visine, ima 1000 kanala, jezera. Tamo je kraljevski vrt, tu budu natjecanja u vatrometu svake godine, ove godine nema. I onda svakog petka navečer budu ogromni vatrometi. Vide se iz svakog dijela grada. Tamo gdje sam bio dosta snimao, ona šuma se zvala Island Ride. I ona je od centra, uzmemo za centar Bahnhof kolodvor, udaljena koji 500-600 metara. Isto ovaj vrt ovdje, Garten, je udaljen isto toliko od centra grada. A 1939. je napravljeno u centru grada isto toliko, samo na sve 3 različite strane. Napravljeno je Marze, jezera. I to ću vam danas pokazati snimiti. Danas sam odlučio posnimiti Hanover, grad u kojem živim. Ova trstka i to je dole kanal i preko kanala je kraljevski vrt. Tamo se plaća ulaznica, ovdje se ne plaća ulaznica. A da, ona šuma Island Ride, ona se nalazi u dijelu grada koji se zove List.
na tom kao kelskom ili nekom starom jeziku, to znači šuma. List je prije značilo šuma. A vamo ima, kad se nastavi stazom ravno, znači s lijeve strane ovoga vrta sada u ovom smjeru, su svi ti fakulteti, a vamo preko puta ovoga vrta građanskog nalazi se dio grada koji se zove Linden i tamo većinom žive studenti i ovi eko i ovi alternativci i tamo su njihovi klubovi, kafići, svi ovi kao kulni stranci tu žive koji nisu kao obični radnička klasa nego studiraju ili nešto tako. I taj Linde je lipa na njemački, znači kao lipik bi se to zvalo. I tamo su Linden znači na njemačkom kao šmerce Linden, ublažuje bolove, kao značenje tog Linden bi bilo u stvari lika, a znači lipa. Evo vidite, tu ima jezerce, ima više jezeraca, vrba, svih vrsta drveća. Ovo vidite, stvarno ima lijepi drveća, drvoreda. Ovaj čitav grad je najzeleniji grad u Evropi, a Tajlen Ride gdje je ona lipa, ona je najveća šuma u centru grada na svijetu. I sve je ravnica, bicikla ima najviše. Evo i moje biciklo upoznajte. I ovo kad iziđete iskače kao da nema korone, ničega. Ljudi se normalno druže, sve ovako bilo je prije korone. Evo vidite kako je to lijepo. Sad ćemo malo skrencani sunčani džadi, da vidite ta jezera i sve ljepote. I po parkovima je vanija živakno. Sad što vama treba sad ta stvaranje panike i psihoze, stvarno je čudno. Stavili po svim semaforima u centru grada i okolo malo kamere i uveli biometrijske slike u dokumentima i sad stavljaš maske. A dobro, stavljaju se samo po prodavnicama. Ali što oni izvode i žele postići, stvarno da ne gledaš medija, moraš ih gledati jer tamo stalno stavljaju neke zakone. Čovjek ne bi znao da ima ta bolest. Svi se normalno ponašaju, sve normalno radi. Malo okrećemo na stranu kameru, nećemo snimati ljude. Ovdje je izašao zakon, zatvor do 2 godine i neke masne kazne ako snimiš nekoga, on je ti. Evo vidite, prekrasno. Park u centru grada, ogroman. Možeš pješke 2 sata ga obilaziti, nećeš ga obići. Ima smeća, ali redovno čiste kose. Bajkovito. Igraju se ljudi koji druže se. Sve isto. I ako si čitav dan ovako napolju šetaš, vozikaš se biciklom, onda zaboriš, ja stvarno zaborim, uđem, malo prije sam ušao u prodavnicu kupiti vode, zaborio staviti masku, ja sam u furu, hop. Ali niko ništa nije rekao, ja sam nabio košulje preko usta i kupio vodu i otišao. Ima dosta ljudi tako dođe, majicu zabiju preko lica dok su u prodavnici. Viš, kolica nisu ni obavezni, ja nisam danas uzeo isto kolica, sam zaboravio uzeti, znači kao zbog držanja ostajanja trebaju se uzeti kolica. Eto vidite. I zašto oni sada sve to uvode, hoće li to nešto kontroliraju, šta će raditi na jesen? Zanimljivo je da zatvaraju te restorane, neke ne. Sve je zanimljivo. Sad puno o tom razmišljati, kad dođeš na internet i čitaš po Facebooku, foruma i tamo Instagram što upališ, ima ovi portala i vijesti gdje samo pišu, gledaš, odeš na neki portal, a neću sad reći gdje sam danas bio potočio, i zadnji 60 vijesti ja sam
nabroj od jednog portala, od jedne TV stanice iz Balkana. Zadnjih 60 vijesti o virusu. Ništa drugo. Vamo imate William Bush muzeum. William Bush je ovdje isto ko ovaj Leibniz poznat. Umjetnik i tako nešto. Sad ćete vidjeti jedan Parteon koji je napravljen u čast, naravno, Leibnizu. Tu je prije bilo, kad sam ja tek došao ovdje prije 30 godina, 25. Pošto sam ja svakdje živio po Njemačku i izvan Njemačke. Tu je bio glavni punkt za dilanje droge, dok se nije primistio sad u centru grada na Bahnhof i oko Bahnhofa. Evo vidite, Parteon unutra je kip Leibnica. Uvijek neki glazbenici, umjetnost, tralalala, sviraju, džezisti, rockeri. Ljudi cugaju, uživaju, jezera na sve strane. Većinom su ovdje mladi studenti, dok su tamo u Neulen Riede većinom stari, pošto je tamo kao kvart koji je bogatiji i svi su tamo ni skupi zubari, odvjetnici, tralalala. I onda tamo samo viđaš starce. Idi ova glavna ulica Listama ili šetalište, pješačka zona, samo su starci. A ovdje su tako do 40 studenti i slično. Imate ovdje, oni imaju garten kolonije, znači to napravi, isickaju parcelice, napravi male one vrtne kućice i to se iznajmljuje. Eno jedan obelisk. I ovdje ovako kad je vruće, visoke temperature, puno je, ljudi se opuštaju. Rijeka, mostova, potočića, mala Venecija. I kao što rekao, tu se ništa ne primijeti da je nešto, da je vanredno stanje. Malo ćemo zajahati, da se brže krećem. Da i ovdje moraju se vodat na uzici, moraju kupiti govna za njima. Nešto lijepo miriši. A to je neko nešto piće indijski stavi. Evo vidite i ovdje voda, riječice, kanali, mostići. Čak imaju, mogu otići tamo da vidite kako su oni napravili plaže za opuštanje u centru grada. U centru grada na ovim park kućama su našsuli ovoga lijepog pijeska sa plaže, tonama i gore napravili ko ono ugođaj, ko da ste negdje na moru, klub koji zove 360 stupnjeva i stvarno vidiš grad čitavo kod sebe. Evo možemo i ovo pogledati malo kako uživaju, to je isto bio neki koncert, to je isto kraljevska kuća za goste bila. Sad je neki restorančić, žicom su zagradili, ne mere se vada zbog koncerta, ima didova i baba tun na tom koncertu. Evo, tu je taj William Bush muzeum. Evo imate i dvojicu redara, Sicherheitsdienst, na biciklima, koji paze, ne znam ni ja šta paze, valjda paze sami sebe. Vidite. To je taj glavna livada ledina.
tu su većinom samo studenti, viš nikog nema na sredini pošto je vruće, svi se skloni ispod drveća. Sad ćemo ovdje proći pored. A ja sam ispričao taj za te gartene što oni isparceliziraju, napravi unutra kućica, se mora biti po propisu i onda možete iznajmiti sebi taj vrt za sitni novac, što ja znam, 250 € godišnje, nemam pojma, i plaćate to održavanje, struju, vodu, mora biti lip. Ova ovdje kuća, neki bogati profesor ili nešto, oni čak tu imaju, drže konje. To je jedina kuća tu, pa da isto bila prije kraljevska štala. I sad su oni sebi tu unajmili. Tu imate mini golf igralište koje pripada toj garten koloniji. I vidite, to je prepuno. To je u redu, sad su malo sredili ovo. Opla, još ću svratat. Ovaj vamo javor. Tu mi je jedno od dražih drveća. Mogu bi nešto ispod javora snimiti, ali sad je javor zauzet, kao što vidite. Sva su drveća sad zauzet, trebao sam ranije doći. Ali mi se nije dalo. Vozio sam se svaki onda mi tek polo natmet, pa mogu bi ja ljudima to snimiti kako je lijepo u Hanoveru. Hengofa. Vidite, milina jedna. Ovako, nije kod nas ni ispred kuća. Mada kad vas ove vamo malo lošije kvartove, tamo ima smeća i sva ta dječja igrališća i sve to su restoran. Njemci plešu. 1, 2, 3, ritma nema, kukovi su blokirani, ali koraci se prate. Evo vidite, ovdje su ispod ovog javora lijepo plupe, sad odaši ovi se popriše. Možda će kiša, nešto je malo počeo pritisak. Ovo inače na njemačkom ova igralica zove Bolzenplatz. I tu sam ja često igram nogomet. I na ostalima. Kogod dođe, nema to kod njih dica odrasli, svi se narede igraš. Tamo gdje su bliže dječja igrališća igraju nekad 30, gonjaju se, samo ajde da se gonja, da se igra. Kod njih nije kulturno nikog otreti. Opa. Sad ćemo napustiti ovaj vrt, idemo vamo, što sam rekao da se zove Linden, gdje stanuju studenti i alternativci, anarhisti, komunisti. Ovdje između svega toga prolazi ovaj brza Bundesstraße, Schnellweg. I to prolazi pored drugog kata ovog fakulteta, jednog sportskog, gdje su imali sportske dvorane, gdje možete trenirati futsal. Evo, sad vidite da su tu avangarda, studenti, alternativci. Tako to izgleda. Haj. Trava se čuje. Gumenjaci, ostali čamci. Evo tamo je ta plaža, sad ću vas tamo odvesti. Sve šareno, zgrade, sve je kreativno. Ova rijeka tu je rijeka, zove se Leine, crta. Inače Hanover je po tim drogama. U Njemačkoj odmah iza Hamburga, samo Hamburg je veće stjecište droga, jer je on
lučki grad, ovo ovdje je kopneni. Iznad je gore Bremen, isto gore postoje ovi migrantski klanovi, Kurdi i ostali. Evo vidite, to je jedan. Tu je dolazio TBF i Rambo Amadeus na poziv ovih kulturnjaka da pokažu različitost evropske kulture. Niko i nije gledao. Rambo Amadeus se ja gledao. Jer što sam ja doveo sa sobom. Plesali smo ko ono Đuro, znate ono to plisna dralista kad ga ona tegli ispod bini. Ono Đuro glumi zvijezdu. Tako sam i ja, Rambo Amadeus. TBF je bilo malo više, pošto su bili ranije. Evo, vidite gumenjaci, ostali čamci, kajaci, kanu ovdje ima kajaka, nuva klubova iz Egel, no imaju to jezero, vidit ćete. To je zaštitni znak ove 3 dimnjaka toplane. Ono su tamo kolamele, niko ne živi, ne stane, propalo socijalistički fazon, napravili zgrade pune azbesta. Sad se ne mogu toga riješiti, streseno betona, tone i tone. Evo vidite, tu je okretište, spavalište tramvaja. Evo vidite, to su ti koji te gledaju oči, klimaju glavom. Hoćeš li šta, smeće svagdje. Zidić, splitski fazon iz Afrike. Na zidićima se sidi fura. Pjesak. I vidite, sve jedno do drugog, sve uživanje, čisto. Kao na Sjevernom moru su gore i ovo Oze i Nordze, istočno i Sjeverno more. Istočno je bivše najposjećeniji DDR izletište. Gore su kao sve bili jedno na drugom i sad kako ovo preporučuju da se ne putuju izvan Njemačke jer mogu uvesti svakakve mjere. Možda ako se Hrvatsku recimo proglasi visoko rizičnom vratišću i moraš 14 dana u karantenu i onda naravno šta? Ne možeš raditi, moraš izgubiti posao. Klimaju glavom, ne smijem ih snimati. Tu su isto stanovi za studente, profesore, dječje igralište. Većinom stranci igraju. Stranci kad dođu ovako negdje, većinom ovi južnjaci, Turci, šta ja znam, Palestinci, Iranci, mi, Balkanci, oni roštiljaju, grilaju. Njemci dođu isto jedu, ali oni ne roštiljaju, ne grilaju, onda nesu gotovo od kuće salate, sve napravi tu i onda sidnu i jedu. Rijetko koji ovi mladi možda roštiljaju. I ovdje možete doći čitavu noć spavati u vreći za spavanje, u šatoru. Evo, phone, mobil. Iz Bremena. Evo vidite. Ovi stranci donijeli prave stolice. Ušte su oni to toliko strpali, Boga pite. I roštili i pomiriši. Evo, još jedan prekrasan javor s početka priče. Danas sam htio pričati o javoru. Svetom drvetu javor. I zašto se zove javor? Zašto nije tavor? Ali neću. Pokazat ću vam Hanover. Hanova. Hanover je najpoznatiji po škorpionsima. Škorpion su najpoznatija grupa i Skuter. Hajpa. I to je ovdje stil, svi su u tom stilu još uvijek. Ovdje su prije bili tamo gdje je bio Hanomag. To su ogromne tvornice. I tamo još 93. kad je Red Bull otkriven ekstazi, još nije bio ilegalan. Mogli ste, evo Leibniz univerzitet,